nari mpaye nkubwira ija mama wanjye uramugore naramukundaga cyane. Unaanza zile mambo zako za bibi yako sasa. Sasa sababu ni maneno ya kusema ule mke wangu. Ndio. Sasa tuseme nini? Hata kile siku unanikaza unaanza sema ule bibi yako. Hawezi msahau. Ikibazo abagore sinzi kindi ikibazo muzamubwira ibintu bijanye na mama wanje yagiye kera kabisa nabonaga ari mwiza cyane. Kuno nuko mbona nawe wabaye mwiza wabaye kitonore fa Really? wabaye nyamwiza nono ayiwe ese usigaye wisiguduke Kachoka. ni zavuta zindi sanzwe Go. ese tukisiga mafuta y'inka? Hapana, mimi sijipakali tu. Haujipende? Hapana, najipenda lakini sijipakali tu. Na nawa tu unanawa tu. Ndio. Haguji uno ubwiza Imana yambaye no kubuzana ibintu by'umugore wa kera. Ukushatse kuvuga yuko ujya mugore wamushaga ubwiza. None kitabona niki. Ariko mena anaanza nikuulize. Niulize nini se? Ule mkubwa wako. Mkubwa wako. Mbona haowe? Ataoa siku gani? Na wewe tu unaikala hapa unamwangalia na hawezi tu kumuita hapa uanze umwambie. Ni sababu tu, ni sababu. Nijimwangalia nikaona hana akili sasa. Sio. Kama mtu ukikibazo si kibazo sugukura rega. Ese shirika mugozi. Ibitekereza bafite wewe. Ugiye umwumva avuga ati uyu nguyu bwara yayutse. Nje kumamagara zanga. Umubwire iki kandi? Ashake. Ese uragira ngo anicire mu rugo iwanje? Shiragomba gushaka. Nigara amagara yo kwica yo kujya. Ngenda murambi wa hamurugo. Uzagasuzuguragira? Namuona. Mimi natani muite hapa akuya ikale atuambie. Nataka kuvunja? Hapana. Muite. Kai! Usikia ule? Hauseme niko hapa. Unasema niko hapa. Hausikia kwamba niko nakuita wewe. Hata hakuna chai mutere musimu. Bikwa ini ko muvukiye mu hanze kuzuba. Kuvusoreza ubundo biragenze. Zankuke tuko muvile. Tuko muvile bitwenye biko. Watu wanafanya mazoezi. Nilikuwa wanafanya mazoezi mule ndani. Ulitoka kujifanya sport? Nilikuwa nafanya. Unakuza unaniita nini? Haone kama ulishagomana. Si mimi nimekomana natoka sport. Siporo mba nkora ama sport njewe. Niko sawa. None ko mumbamagara. Nino Umwambie. Ni mama wanje ugushaka. Unagize gute? Sinzi. Sekunde. Mba numva ndazi brari. Maze kurara. Muza mwicara gusa mukamurotse gusa mumbamagara. Sasa siku gani? Ugushaka kwanje navyo baye kibazo. None. Munkoreye inama no mwari muri mu nama. Munkoreye inama muravuga ngo aratunaniye araturambiye azaje umutsima mwinshi. Gari inama. None. Wewe kibazo ubu habitekereza ibintu ujo kumanyura gusa. Ibyawe ninda. Niba mundambiwe muvuge. Hari cyo batwaye. Hari umuntu wakubwira ujo kujya. None ko murashaka iki? Reka none tukubwire. Mwari mungwaye. Ufite imyaka ingahe? Tayifiti hayi. Utuambie. Niko na miaka mingi, niko na miaka ya kutosha. Mnataka vitu gani vingine? Tunataka mwanamke. Sio mnataka. Wewe ulishakomana. Si ushaorekaka. Gumana na murumuna wanje ibintu bigume gutyo. Ese umumva nta kibazo ufite mu mubiri. Ndacho. Ese reka nkubaze. Reka wenda nguwe yabyumva neza we n'umuntu mukuru. Ufitekereza ibintu. Zambitekereza ngire. Tabana bahanye. Nyine zambitekereza ngire gute? Ngire gute? None se utegereza kuzabombora. Je mbomba, hako unabombora none. Mungu wangu kwa mashtani. Mwache vitu vya kuniharakisha. Nitonde nshaka umuntu wanje. Urashaka nde? Nyabitanga yakwanze. Nyamwiza yakwanze.
buri munsi ese barakuroze baza bashaka abandi bameze gutya binapashwa kwenda ngende muri gym nkora imyitozo ariko ejo bundi numvishe umbwira ngo unakongole ufite umukongomani we hapo sasa tumeanza kuendana sasa. Mbona unacheka? Hapo tuko sawa kabisa. Mbona fly? Unajua? Hapo fly iko na hapo tuko sawa. Kagira kurura uko naye. Aho twaganira. Nawe iyo mutagiye kuza munjana gutya abanyamwiza bandi. Je ndakubwiye ko nshaka barabo mwikora. Nta kibazo. Abo mwikora tubareke n'ubundi waraturambiwe. Abo ngene. Je ngira umuntu azazambwira gutangwa ibisazi 6 z'umugoroba ngo mbe ndi munsi. Ngo kucumwero ngo gira vuba ngo tugende mwikanisa. Ngiye mwikanisa ni saa 4. Ntago ari zamizo kuzinduka saa 12. Oya. Ariko hari ikintu mbona bibesho. Ubundi uzumuyumbe. Mshete umuyumbe mu mutima. Mu mutima ndumuyumbe. Wewe ntuzubona yuko kubaho kwacu no gusenga Uwiteka ugashika. Sinza nsenga. Uzusengera kontara kubona mwikanisa kutaraza mwanza kuzunguruka kontara kubona mwintuzi mu saa 11 tugiye mwinini batu ijambo ry'Imana riravuga ngo uwaje kare n'uwaje atinze bose bazataha sigarana ukomeza umubesha ese uko waruje ngubita maregi cha ico si kibazo mubwire nine shona nionea niba umpararutsi unapasha uniambie nitoke mu nyumba yako sasa. Hapana, unaanza kufamba kelele na mkuu wako hapo. Je sinza nkundi yo muri kumbwiriza bintu. Mwaretse nkazaje inje nyine bikanzamo kabazanira umugore. Aha still when. None cyo ni kibazo nanone. Nushaka kumbwire muzanisho. Ariko ikibazo ini kuri yavuze ndiyabyumvishe neza ibyo yavuze. Ninza n'umukobwa mfite ntabwo azomwemera. Kubera iki? Ndamuyobewe. Oyaye. Wende mbere yuko akuzana ndi yari afite uwo bari gukundana wahanga ku gisenge. Ibintu byo guhora wicaye ahanga ari ibintu tokinisha. Fambio wowe. Ni fambio wae. Sio unataka ni mlete hapa. Umlete. Na mwanga uzogira gute. Hapana. Okay, leave it. No listen. Swende unisongele bugara. Aiwe, no amajari barabi. Ukumukwe muri sport kuganze nje kubacumbira umutseko. Na sasa. Cyakoze. Isuzoma wica hanga. Afazari no shaka kugira ngo ucumbire umutsima. Nukuri ndakurahiye. Je nsubira mu ziko nje. Uraho. Avu naje gushaka uko. Hey. Usiko mwambone. Ulishako mara sasa. Nasema unasema. Mzendege nini? Nese ntiwaruzi gahunda koko? Nahageze ahubwo mumaze nk'iminota irenga 15. Yego. Sawa. Namakishira ko watinze ubu no kuvuga ko utaruzi gahunda iminota 15 nari nzi ko ndi kwihuta cyane twavuganye ubwa mbere ariko nagwanyitaba telefone yaje nayo yabaye nk'ikibombogoro kuvuga ko uri umukire waje wazaguza indi telefone ariko ndayifite ntacyo bitwaye ngaho nyine bigenze bite maya amafaranga nturanasuza nturambaza amakuru ngo byagenze kandi nabikoze ese wagiye uba romantique basi namubaye basi kwisubikira gise mwese kuri kwanga kuma amafaranga ubu rashaka dukomeze tuganire mu muhanda bose baduce batubona ikibazo sa amafaranga kabisa
ahubwo se amakuru ni meza meze neza ariko ndamera neza cyane nimbona amafaranga ariko nkunda wambaye iyo nkubonye mfite numva utuntu ariko bitanibuka ibintu bijanye na ruguru kutugisenga twuzuzwa nyera amafaranga n'ubundi rega ibyo ari byo byose ubuzima bwose umuntu aba arimo aba akeneye amafaranga ifaranga zonyine ushaka ngana ayo ushaka aya ngaya ntaga izi zonyine ukuntu wayabaraga wageraga ngo ni menshi 10,000 ariko se ubu 10,000 nibyo byatumaga ushaka ko uyama twari tugakata ushaka kandi none oya buri munsi umbwira kuri umukiri siko bimeze ndashaka kabisa siko birumbwira mfite amaka mfite amafamu mfite ibiki ahubwo wewe ikibazo taguza wisanzura nguvugishe neza umfate neza reba nk'ubu ngubu twari dufitanye gahunda gatugenda uretse gato ejo nifite amasengesho ngiye buriya twabonanye n'ubundi ntari muri mudu nziza kubera wowe naje mara umwanya hano abantu bakajya bancaho bambaza ngo nabuze icyo nkora ejo rero nifite amasengesho wijya kunjyana muri ibyo byaha byawe ngo tujye ngo muri rogi hejuru y'ibi 10,000 byawe rwose bitangurira n'amayinite ubu isupanga umwanya w'amasengesho nyuma yuko nguhaye ifaranga hoya si 10,000 nibyo byatuma mpanga amasengesho wagiye umfata neza yewe nagufata neza nagufata nabi ni hahandi ngaho tujanye tujye nguherekeze pasi oya okay ntakibazo ubwo ejo ufite amasengesho yego umunsi wose ntabwo nzaboneka rwose turabona najyari uko nguko nyuma y'ejo ejo ndashaka ikintu mba nkora ejo ntakibazo kabisa ariko nyuma y'ejo ubwo ntiwombesha ko se ubwo ndakubeshya n'ubu naje nihuta mvuga ati uyu muntu arambe ngano ubutane tubonana uzaba ufite amafaranga yanera courage ubwo nta courage ufite ntazo pe ngushire ku mugongo ngusimbise mbigire nte reka nihute ngende ntakibazo kakwerekeze basi oya mbabarira ese tukunda ke nijyana hoya urakoze okay bye urakoze nuko nsuza gutya undahonje kabisa ntakibazo ariko urabizi ndagukunda aro cyane Yesu ashimwe waramutse neza ariko nkunda ukuntu uzonitaba neza kabisa nkumva umutima uranezerewe nkumva ndishimye cyane wagiye mu ikanisa oya ntibaza batangira kare nabonye ibintu by'inaha ntazi ntago bimeze nk'ejo haruguru uza wamujuka saa 11 mukaba mutangira ico gihe ariko ahangaha nza mbona isaa 3 saa 4 rero nagira ngo nkuvugishe bagira ngo nasengera urukundo rwacu rugende neza mu mahoro yego gano narindi kureba n'ahantu nzogusohokanira hari imisozi myiza cyane ivyatsi n'amazi ese ukuze umenya koga ndabona hariho imisozi neza uhagarara hejuru ukagira ngo ni Petero ari kumwe na Yesu oya sugukavja suguteja sinjantevja cyane ujubyibuka buri munsi ushire nine wature amagambo uvuga ati cyane oya ndaje ntabwo ntinda sawa nta kibazo kabisa
Kai. Bite vyawe? Ivyiza. Kuraje. Iki gitondo. Nari mbonye uri kwifone. Naje naringiye Oya. Ugiye he none? Ntago yakubwiye. Ntago yigeze ambwira. Indumbwira ni. Bitugana na kwanga bitugana. Sasa we na mama yako sijui vitu Ibintu zanyu. mujifanya pale nje. Je ibintu zaho ndi bindeba. Ngiye kuzana sheri wanje. Umunsi nibwo aza hano kubareba. Se mama. Aha. Nabonye nyamama anje gushigikiye cyane. Gira rine. None ko mwandambiwe wanyu kuragira ngira. Muntu akurambi akurana rambe. Ako naje ninshaka nkagenda. Kuri kwimanda kurahiye. Iwawe uzoza ushaka nk'umuti kugira ngo mbagaruke. Sino gushaka. Kumwarandambiwe. Uzi uko nabaye umukozi unze ncumba mbacumbire mbashuyiriza amazi ngire. Ivyo Kurutasha bikora abana. Kubera wantanze gushaka. Uko nine uracara umwana. Nta kibazo je kangende. Muzane azabarebe. Genda nta kibazo uraje usange twamwiteguye cange uzunacumba ubugari. Ubwo ni bimwe byanyu ndasaba mwamucumbiye umutsima. Uracumba ahubwo se nindura ucumba. Reka ngubwire. Mugende mugure inyama mufite ifaranga. Za faranga ejo bakohereje. Inyama ziki? Muguremo inyama muteke n'amafiriti. Ari inshushu. Inshushu. Turamutekera umutsima. Oya ibo bakunda inyama. Ajya abantu. Oya isa naho sabo hanze. Ese ajya no mu diaspora. Kukuragira natinze ndi gusenga sha. Iruke. Natinze ndi gusenga. Ndavyemeye kabisa taga amasengeza aja fusa. Genda nine. Ndi womba nitike. Itike iki? Je kumureba. Ifaranga afite nizike. Uja kumuzana se warabimbwira. Ni ndege ushaka? Oya. Ushaka iki? Ibintu zawe rero nawe. Gira wanguke gira. Sawa. Piki! Pi! Zani intebe hano nkubwire. Ese wewe umuntu azaza kubwira ugende kakanyama syo. None ibi ni ibiki? None nari ngiye kuguhereza inkuru. Wamenye ibyabaye? Nibikiga. Banza umbwire hariya mwahesheje. Ntabyo guhisha. Wowe ntuzi uhinduka musoma bitabo minsi yose. Ibi ni ibiki? Ubundi si ukuntu ibintu biza bimera. Isi umuntu aba agomba gusoma ngo amenye ahantu abandi bagize. Wewe uzicara mu gikoni paka tuzi unafata telefone. Ese ko ufite akanyamuneza ku maso. Abaye iki? Wakajara. Inkuru numvishe niba ari igihuha. Niba atari igihuha simbisi kabisa. Yagenze gute? Wa muhungu hari ubonye. Tawubonye cha? Aha. Ibintu ambwiye naje ubu ndategereje ni. Bigenze gute? Nambwiye. Arambwiye ngo agiye kuzana diaspora. Tumbaze ngo nuko kumaziki. Anaenda kuoa. Mama nangaye na mzara mama nilikuambia. Suyo kacage tuhaye tumugirira hariya hepfo. Burya rero mfishe cyane. Vuba vuba. Diaspora? Cece kangubwire sindosoza. Yambwiye ati ni mu diaspora. Sinzi cyo gihugu nimba ari diaspora wahe. Akubanza ari wo mwijuru wa. Usikunagiye n'amababa. Turakize. Uko twakize vraba. Hari ibintu nzanumva humva nuzidishima. Ifaranga z'aba diaspora none. Majaribu ya Yesu. Ese nyamko je kutazuza kundeba wambaye gutya. Ute. Si. Mwenda wazimu.